Hasani Freddy Masingi, loyi a tivekaka hi vito ra Machwabemuda, u velekiwile emugangeni wa Chidzivanya ekhale ka tikoxikaya ra Venda hi ti 15 ta June hi lembe ra 1973. A ri n'wana wa rikotse eka vana va nkombo va sirha tatana Samuel Masingi na manana Mamayila N'wahanyani Masingi Chauke. Machwabemuda u sungurile tidyondzo ta yena eTivoneleni Primary School hi lembe ra 1978. Kusuka kona u yisile tidyondzo ta yena emahlweni exikolweni xa Ngezimani Secondary ku fikela eka grade 11. Eku kuleni ka yena, Machwabemuda a ku ri jaha leri a ri risa swifuwo swa tatana wa rona swo fana na timbhongolo. Hikokwalaho ka rirhandzu ra yena ra tikatara hi lembe ra 1990 u sungule ku chaya katara ya yena ya swigogogwana. Hi lembe rolero ra 1990 malume wa yena Risimati Daniel Chauke, loyi a tiveka hi vito ra Mali ya Tika eka vuyimbeleri, u n'wi dyondzisile machayelo ya katara no tlhela a n'wi nyika katara ya yena yo sungula. Yena na malume wakwe va yile emahlweni va endla vuyimbeleri eAlexander. U kandziyisile album ya yena yo sungula hi lembe ra 1997, Freddy Masingi na Magenge Sister, leyi a yi theke Nghena Out. Khombo ra kona album leyiwani a yi humelelangi. Leswi endlile leswaku yena na malume wa yena va tshama ehansi va dya marhambu ya nhloko. Malume wa yena u n'wi hlohlotele leswaku a cinca vito ra Freddy Masingi eka vuyimbeleri, kutani a tirhisa vito ra Machwabemuda leri a nga n'wi thya rona loko a kula. Loko a nga se humesa album ya yena ya vumbirhi, u hlanganile na Gezani Thomas Mzamani, laha va nga humesa album ya Papahulu No. 1 ya Gezani Thomas Mzamani hi lembe ra 1998, leyi nga ninginisa tiko. Matirhelo ya album leyi ma tisile ku tshemba eka Machwabemuda, laha a nga kandziyisa album ya yena ya vumbirhi hi ku tirhisa vito ra Machwabemuda na Magenge Sisters, leyi a yi vitaniwa Xikoxa. Album leyi yi vile na ndhuma swinene. Na namuntlha na sweswi ha ya mahlweni hi tlanga tinsimu to fana na Xuma xa Xeli, Xeli na Makhelwani, Boti na N'anga na tin'wana tinjamba to tala. Machwabemuda u hundze emisaveni hi lembe ra 2006 hi n'hweti ya Septemba. Eka madyambu ya namuntlha hi xixima nhenha leyi tleleke vurhongo lebyikulu hi ku hi tlhoma risiva eka ku tlakusa vunanga bya ndhavuko wa Xitsonga. Hi leyi sagwati ra Post Humor eka Hasani Freddy Masingi, Machwabemuda.